uzi ubukene dufite mu buryo bw'umubiri. Turasenze kugira ngo tumare ubukene bwacu. Abafilipi 4:19 haravuga ngo Imana izabamara ubukene bwanyu nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo bungana. Turasenze kugira ngo uyu mugoroba aba papa n'aba mama, abasore n'abakobwa ubamara ubukene bwabo, utumara ubukene bwacu mu itorero. Uzi ibyo dukenye, twifuza ubugingo bwinshi, twifuza kubaho an abundance mu izina rya Yesu. Uduha ubugingo mu mwuzuro, uduha ubugingo kandi bwinshi. Itorero uriho ubugingo kandi bwinshi, uduha ubugingo busendereye mwana. Rimwe na rimwe iyo umuntu ari umuganga, mbere yuko bandika izina rye babanzaho when someone is a doctor, before they write their name, they write DR. Iyo umuntu ari avoka cyangwa se ibindi babanzaho ibyazi. If someone is a lawyer or another profession, they always put their what they are first. Rimwe na rimwe hari nubwo wagira ngo ni rindi zina yitwa. Sometimes you feel like that is their other name. Umuntu nakubwira ngo ndi uzabyubahe. When someone says I am, always respect that person. Buriya abantu bazi ibintu bitandukanye. Many people know different things. Impamvu tujya muri salon de coiffure, umuntu ugatega umutwe ukaba umwana mwiza, umuntu akakogosha. The reason is why we go to a salon and we get our hair cut. Nuko nye nibyo bizara ukogosha. Just because you have come to get a haircut. Uzi kuvura ariko ntuzi kogosha. You know how to treat people, but you do not know to make a haircut. Umwana mwiza ugende bakogoshe kuko nibyo bazi nabo. And then you need to respect them because that is what God has given. Impamvu tujya kudodesha imyenda nuko bari abantu bazi kudoda twe ntituzi kudoda. The reason is why we go to the tailors, we do not know how to do it. Tugomba kububahira ko bazi kudoda. We need to respect them for that. Hanyuma nta muntu ugira ubushobozi bwo kumenya ibintu byose. And no one has the understanding of knowing every other thing. Ushobora kubuzi imibare ariko utazi guteka. You may know mathematics but not knowing how to cook. Impamvu ijya muri restaurant ukagenda wishimye nuko ukwakira ibyaza ari uguteka. The reason as why you go to the restaurant is because the other person knows how to cook. Yesu rero yavuze ngo ndi umwungeri mwiza. Jesus says I am the good shepherd. Ndi umwungeri mwiza. Good shepherd. Ngiye kubabwira ibintu 10 biranga umwungeri mwiza. I'm going to tell you 10 things that describe a good shepherd. Ndi ubabwira ibindi 10 biranga abungeri babi. And then I'll tell you 10 things that show a bad shepherd. Turaza kureba Yesu nk'umwungeri mwiza. And then we shall see Jesus as the good shepherd. Hanyuma turareba inshingano z'intama duhite dusoza. And then we shall see the responsibilities of the sheep. Ndakoresha umwanya muto bisaba ko ukurikira. And then you need to be attentive and listen carefully. Icyambere. Number 1. Umwungeri mwiza kandi nimvuga umwungeri mwiza uhite wibuka abungeri bo muri Isirayeli nibo batanzeho urugero. When I talk about the good shepherd, keep on remembering and reflecting on the shepherd that were in Israel because that was the example that was used. Icyambere kiranga umwungeri mwiza nuko izaragiye zose aziza amazina. The first good shepherd knows all the names of the sheep they shepherd. Ntabwo ari ukumenya amazina gusa, ni n'ukumenya imiterere. It's not only knowing the names but also knowing their traits. Ukamenya intege nke n'imbaraga. Knowing their weaknesses and their strength. Harakandi nshaka kongeraho mbere yuko ntangira. Another thing I want to add on before probably I recommend. Nituvuga bungeri nimuhite mureba abashumba. When you think about the shepherds, think about the pastors, not. None se umugabo yicaye hano afite umugore n'abana we se umushumba. When you think about the man and woman who has a family, are they not shepherds? Abana n'umugabo nawe se umushumba. About the woman who has children and the husband, are they not also shepherds? None se ahubwo ba bantu uyoboye mu kazi bo nturi umushumba wabo. How about the people you lead at your place of work? Are you not their shepherd? Mu buhinzi hari ibintu bibiri bakoresha. In agriculture, there are 2 things that are talked about. Kimwe ni isuka. One is the hoe. Ikindi ni igitiyo. Another one is the spade. Buriya mu rusengero biratworohera cyane gukoresha igitiyo kuko iyo ukoresha igitiyo ujyana hirya. When in the church it is easier to use the spade because when you use the spade you just throw the other side. Ariko iyo ukoresha isuka wizanaho. But when you use the hoe you bring to yourself. Ariko nanjye ndatinyuka. But I'm also utekereze kuburi remera ugatanga urugero rw'isuka n'igitiyo. You can imagine giving an example of a spade and a hoe in Remera. Remera. Mwese muri abasirimu nta wahinze nkanjye.
And all of you guys are great people and smart ubanza people. n'iby'ubuhinzi mubibona kuri televiziyo You gusa. probably even never went digging, or maybe you just saw it on TVs. Yani mumbabarire gutanga ubwo rugero. So sorry that I had to give that Icyo example. nashaka kuvuga ni uko ibivugirwa hano byose ari nge bireba. I want you to know that what I'm talking about, all this is about me here. Ushobora kuba ukiri ingaragu, You might be unmarried yet, ariko nawe ugomba kuba umushumba wawe. but you should be your own shepherd. Ugomba kuba umuntu ushobora kwiyobora. You should be able to direct yourself. Yani umushumba mwiza rero icyambere ni umuntu azi amazina y'izaragiye. A good shepherd knows the names of all Akamenya the sheep, imiterere, akamenya intege nke n'imbaraga. knows all the traits, the weakness and the Ni umuntu strength. ushobora kwita ku ntama nk'aho ari yonyine. He can care for the sheep even if as if it is only one. Icya kabiri Secondly, ni ugusiga 99 ukajya gushaka iyazimiye. to leave the 99 and then you're going to find the lost one. Yesu niwe misiyoneri wa mbere yavuye ahantu kure hitwa mu ijuru aza mu isi gucungura abantu. Jesus is the first missionary who came from the farthest place, heaven, to come and save his own people. Hanyuma yaravuze ngo mfite n'izindi ntama zitari hano nazo zikwiye kuza mu rugo. And then he says that there are even other sheep that are not here, but they also need to come Asiga home. abwiye itorero ngo nimugende. And then he left like a church like this and says that go. Birumvikana ko Yesu agikeneye abamugendera. It also shows us that Jesus still wants other people to come to him. Babwira akantu ko gutekerezaho. Let me tell you something to think about. Yesu aravuga ngo nimugende. Jesus says, go. Itorero riravuga ngo nimuze. But the church says, come. Dukwiye kumvira nde? Whom do we listen to? Ngiye mbona dukwiye kugabanira hagati. For my case, I think we should go in the middle. Dukwiye kugenda, We need to go, hanyuma tukabazana. and then we bring them. Hanyuma bakarererwa mu guri. And then they come and stay in the crowd. Niba umara umwaka rero ntawuzanye. If you spend a year and you have Ushobora not kuba brought utaramenye nimugende. you probably have not yet known to Bibiri go. igizwe n'amagambo abiri makuru. The Bible has two major Itegeko words. rikuru n'inshingano nkuru. The New and the Old Testament. Itegeko rikuru ni ugukunda Imana. The first law, it is to love God. Inshingano nkuru ni ukugenda kuzana abantu. But now the responsibility is to go and bring. Yesu rero yarazi kugenda ku buryo yari umwungere wasiga 99 akajya gushaka imwe yazimiye. Jesus was the good shepherd to know that he could leave the 99 and to go and get one. Icya gatatu kiranga umwungeri mwiza The third thing that it shows the good ni shepherd, ukuba yakwemera gupfira intama. the one who accepts to die for the sheep. Ntangira kwigisha hano When I was starting to teach here, nabahaye ubuhamya bw'ahantu twagiye kubwiriza tugafatwa n'abacengezi murabyibuka. I gave you a testimony when we went somewhere to preach and then we were caught by other rebellious people. Abo twari turi kumwe uwo munsi murabyibuka. Those we were together with, do you remember? Ndabizi neza ko inkuru yanjye ntayirangije. You remember that I did not finish that story. Nashaka kuvuga gupfira intama. I want to talk about dying for the sheep. Wa mushumba yadutumiye That the other pastor who invited us, bamurasiye ku ruhimbi he was shot on the pulpit apfira intama. and he died for the sheep. Hari umushumba yantumiye mu kindi gihugu. There is another pastor who invited me in another country, Hanyuma muri ico gihugu baramfashe baramfunga. and I was caught and I was imprisoned. Uwo mushumba baje kumufata bamufungira mu munyu. And that pastor was caught and he was imprisoned in salt. Bamugerekaho dosiye iremereye. And then they put a lot of evidence on him. Kubera ko muri ico gihugu Because in that country, ubukristo ntibwemewe. Christianity is not allowed. Hanyuma nawe yapfiriye intama. And he also died for the sheep. Reka ndeke kuvuga ibiri kure. Let me not talk about what is far away. Hano muri 94 muri jenoside yakorewe abatutsi. In 1994, in the genocide against the Hari abantu Tutsi, bemeye gupfana n'intama. there are some people who accepted to die for the sheep. Uyu munsi hano bitwa abarinzi b'igihango. In today's words, in today's heritage protectors, thank you so much. Yani aba bantu uyu munsi barabyubahiwe. Those people are respected for Kubera today. ko bahisemo gukora ikintu gikomeye. They decided to do something very strong. Yani hari ahantu hari ahantu hamwe numvishe There is something that I have heard about. bari mu masengesho. They were in prayers. Barababwira ngo
interahamwe zirababwira ngo nimwitandukanye abahutu n'abatutsi. The perpetrators told them to separate the Hutus and the Tutsis. Hari mu cyumba cy'amasengesho. It was in a prayer room. Baravuga ati hano twese turi abana b'Imana. And then they said we are all nta children muhutu of nta God. n'umututsi. There is no Hutu, there is no Tutsi. Bajugunyamwe amagrenade bose barapfa bari mu ijuru. And they threw in grenades and they all abo nabo died. ni intwari zo kwizera. All those are saints of belief, martyrs of belief. Ni umushumba ubasha gupfira intama. The shepherd who can die for the sheep. Icyakane kiranga umushumba mwiza. Number 4 nuzi gutanga care. Is the one who knows how to give care. Nakoresheje imvugo abantu bashobora kumva muri iki gihe. I'm using today's language. Umushumba mwiza nubasha kumenya intama zigwaye. The good shepherd knows the sheep that are sick, izakomeretse, the ones that are hurt, agashaka izazimiye, and knows the ones that are lost, akita ku isuku y'intama, and knows the cleanliness of the sheep, akazirinda isazi, and then keeps the flies away from them. Ngewe sindagira amahirwe yo gutunga inka. I have not been blessed with the opportunity to have cattle, nubwo nzikunda, even if I love them. ariko iyo ndi kugenda nkabona umuntu uragiye inka, But when I'm moving and I see someone taking care of the cattle, ntabwo bigoye kumenya icyizere wamugirira. it's not so hard to know the trust I have for them. Iyo urebye inka uko isa, When you see how the cow looks like, uhita ubona imitekerereze y'umwungeri. you finally start knowing how they think about rero ntabwo ndipfana, ntabwo nasiga ntamubwiye iyo mbonye inka isa nabi. I cannot fail to tell you when I see a bad looking cow. Icya gatanu, Number 5, agomba kuba atari umunebwe. it doesn't have to be lazy. Sinzi niba mushobora kwibaza amariba yo muri Isirayeli. If you can think about the wells in Israel, abafite metero 100 z'ubujyakuzimu, they have 100 meters deep. Kuzamura amazi muri metero 100, to lift out the water 100 meters. hanyuma intama umukumbi wose ukabona amazi. And then you serve all the ntabwo sheep. wabibasha iri umunebwe. You cannot do that when you're lazy. Ikindi nanone ntabwo yamenya igihe cyo kwahura atari umuntu yubatse neza muri we. You can never know when to supply that if you're not built well. Ababosi muri hano rero, Now, for all of you who are here, abantu batangiye business, those who have started businesses, reka nkoresha imvugo yo mu muhanda, reka mbarabure. let me warn you. Mushinga business mwafashe credit bibahenze. You start businesses when you have got credit, mugahita muyisigira utwana twirwa kuri WhatsApp. and then you give it to the other kids who are always on WhatsApp. Muzajye mukurikirana rata. It's better you make follow-ups. Ariko ujye hano ukahasanga umwana w'umunebwe. Sometimes you go to a place and you see a very lazy child, kandi ugiye umushiriye amafaranga, and you have taken money to them, ukabona nta kwitayeho habe na buhoro. and they are not caring about you a little. Birirwa ku mbuga nkoranyambaga. They are on social media. Ntibafite umwanya wo kutwakira neza. I wish they would get time to kandi receive tuzi us. ko mwashoye menshi. And you know that you actually put a lot of money umwungeri there. mwiza agomba kuba atari umunebwe. A good shepherd should not be lazy. Ntabwo yaba yirirwa ku mbuga nkoranyambaga ngo azabashe kumenya ibyo intama zikeneye. You cannot be on social media and get to know what the sheep need. Icya gatandatu, Number 6, ni ukuzirinda inzara. you need to protect them from hunger. Icya mbere ni ukuzishakira urwuri. Number 1 is to find good pasture. Sinzi niba mwarabonye mu cyaro. I don't know whether you have seen in the rural areas. Nanone ngaruye icyari Remera mana yanjye. And then I'm now talking about the rural area in Remera. Hari ubwo umuntu azirika intama ahantu yirirwa irigata umukungugu hatagira ubwatsi na buke. There is sometimes when someone ties a sheep to a single place, and when there is only dust and they can't find Dawidi pasture. aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri ngo anjyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. King David says that the Lord is my shepherd and takes me to the green pastures. Dukwiye kuragira intama kugeza ubwo zivuga ngo ntaco na Kenya. We need to rear our sheep for them to say there is nothing I ever lacked. Kandi ubwo ndikubwira umugabo wicaye hano n'umugore yicaye hano n'undi ufite abo ashinzwe. I'm talking to the man and woman sitting here, or any other person here who takes care of other people. Ese twibuka gushaka uguri? Do we always remember to look for pastures?
cyangwa niyo ziriwe zirigata umukungugu twumva ntacyo bitubwiye. Or we keep on thinking that even if they spend the whole day cya in dust. karindwi ni uko umushumba mwiza yubaka ubucuti n'intama. The next thing is a good shepherd builds friendship with the sheep. hari ikintu kimwe nabonye ku Bisirayeli uburyo baragira intama. There is something that I saw about the Israelites, how they rear sheep. inaha iyo umuntu aragiye intama ashaka kuzirongora ngo zitahe, When someone is taking care of the sheep and wants to let them go back home, azereka inzira akaziga inyuma n'inkoni, and then they show them the way, and then they get a stick behind them. ariko bo arahaguruka akaziga imbere zikamukurikira, niko Yesu yavuze. For the Israelites, they go ahead of them and then they follow him. That is what Jesus says. kugira ngo ugere ku rwego uhaguruka zikamenya ko uvuze ngo tugende, nuko muba muri inshuti. To be able to get to that level where you can go in front and they follow uburyo you, dukwiye it's building kuyobora a friendship. imiryango yacu cyangwa abo tubana, We need to lead our families or those we stay with. dukwiye kububakaho ubushuti kuruta kubaha amategeko. We need to build a friendship with them instead of giving them dukwiye laws. kubaka communication yubatse neza, We need to build a strong communication kuko intama ze zumva ijwi rye. because good sheep listen to his voice. cya munani, Number 8. umwungeri mwiza agomba kumenya ibihe, kumenya gusoma ibihe. A good shepherd knows the times. umwungeri akwiye kuba yifitemo ubushobozi bwo kumenya ko izuba rigiye kuva, A good shepherd knows that this is the shiny time cyangwa se imvura igiye kugwa, or it is going to rain. hanyuma akamenya gusoma ibihe, akamenya n'icyo akorera intama kugira ngo zigubwe neza. And then gets to know the time side that they can lead the sheep into the better icya time. cyenda ni ukumenya umutekano w'intama. Number 9 is to know the security of the niyo sheep. mpamvu bubaka urugo rw'intama, That is why they build a kraal of the sheep. hanyuma akaragiza inkoni n'impiri. And then they use the staff and the rod. iriya nkoni yari iyo kuyobora intama, impiri niyo kwica amasega aje kubangamira umukumbi. While the staff is to lead the sheep, the rod is to hit the hyenas that come after them. abo mu bana bakeneye umutekano. Those people that you live with, they need security. ntabwo uzi ko niyo uvuze nabi uba ubabujije umutekano. Don't you know that even when you speak bad, you icya are making cumi them insecure? ni Number 10, ukubaho ubuzima busa n'ubw'intama. you have to live a life like that of the sheep. kubaho ubuzima busa n'ubw'intama. You identify with the sheep. abungeri bo muri Isirayeli baba bambaye imyenda ikoze mu bwoya bw'intama. The shepherds in Israel, they put on clothes that are made of cotton wool. niyo bigeze nijoro barara hagati mu mukumbi. Even at night, they actually stay and sleep together with the sheep. muzi kosa abamisiyoneri bakoze? Do you know the mistake that was done by the missionaries? icya mbere bakoresheje ururimi tutumva, They used the language we don't understand. kubera ko bazanye ururimi rw'iwabo mu rurimi rwacu tudahuje ururimi. They brought their language into our language, but we're not having the same language. hanyuma bamwe baza bambaye n'imyenda y'iwabo twebwe hano tutambara, And then they came putting on clothes that we ourselves were not putting hanyuma on. hagati y'uwo muntu n'abaje kwigisha agahita ashiramo intera ituma nta hantu muzahurira. And then the distance between those that were being taught and them, it was a very big one. hari umwe yambwiye ngo kera muri za 30 yikoreraga ibiryo by'abo bantu. There is someone who told me a story in the 1930s used to carry bari food. bategetswe iyo hagira ko bajya babohereza kuri metero 500 bagahagarara bareba ihigiriya bakabanza kujya. They used to take food, but they would stop them 500 meters away, and then they start hanyuma eating. bakavuza ifirimbi bakamenya ko barangije bakaza bakikorera And ibisanzwe. then they would blow the whistle. Then the missionaries will come and take. The other people will come and take the utensils. muzi impamvu yambwiye iyo nkuru? Do you know why they told me that? nari mubonanye imyitwarire ijya kumera nk'uko, imyitwarire ijya kumera gutyo. I used to have the same attitude, just like that. ndamubaza kuri umushumba kubera ko witwara gutyo. But I asked him, "You are a pastor, but why do you take yourself this way?" aterega batwigiyeho nabo niko bari bameze. He says that the people that I learned from, that's how they behaved as well. tugomba kubaho ubuzima busa n'ubw'intama. We have to be in the life like that of the sheep we lead. hari igihugu kimwe mperukamo, There is a country that I was to last. abagabo bo baho hantu The men in that country, banywera icyayi mu maresitora mu gitondo. they take their tea in restaurants, usually in the morning. nka 80% y'abagabo bo muri uwo mujyi
banywera icyayi aho hantu. About 80% they take their tea from the restaurants. Hanyuma naje kubaza buriya abana na madamu basangiye icyayi nande? Now I kept on asking myself, how about the wife and the children whom they share tea with? Ubwo urumva nyene na akonsoma ibihagije. In other words, they eat all that they want to satisfy. Noneho umwe mu bari banyakiriye, The one who had received me, twasangiye icyayi mu gitondo, we used to share tea in the morning, hanyuma saa sita turafungura aho hantu, and then we would share lunch, hanyuma imbere yuko dutaha nyene turiyakira. and then we start receiving ourselves. Mbere yuko andepoza kuri hoteli, And before he took me to the hotel, yarambwiye ngo agiye kubanza kunyura mu rugo ho gato. and then he said, I will pass via home. Sanga abana be bicaye ku mukeka bari kurya ibishimbo n'umuceri na mukaro tagira amata. And then I found when the Ari abana- children were abana bari sitting on the munsi mat y'imyaka eating nk'itanu. beans and black tea. Mu by'ukuri amafaranga twariye uwo munsi And the money that we had eaten that day, arimwo rasiyo y'igice cy'ukwezi. I could probably provide for half a month. Tuvuge ko uwo muntu ari umushumba mwiza. Can we say that that is a good shepherd? Ngiye kumenya ko uko wikunda umpaye iminota 5 nkaganira n'abana bawe nahita menya niba uri umwungeri mwiza cyangwa uri umwungeri wikunda. To know whether you're a good shepherd, just give me 5 minutes and then I'll talk to your children. None n'abadamu nabo bize kwikunda. And now even the women now know how to have self-love. Barisohokana, They go out, barisengerera, they actually give money to each other, or share something. babaho mu bigare byivura ibirarane. They are in certain groups that provide healing to their hearts. Je wibuka ko uri umushumba w'abana bawe. Always remember that you're a shepherd of your children. Nakamvuge ibintu bigaragaza umushumbi imyitwarire y'abashumba babi. Let me talk about the things that show a bad shepherd. Barizirikana bonyene, They only care about themselves. biragira ubwabo niko Bibiliya ivuga. They shepherd themselves. That's what the Bible says. Icya kabiri, Number 2, ntabwo bita ku by'umukumbi ukeneye. they never care. They never mind about what the sheep want. Icya gatatu, Number 3, ibyo bahawe impano the talents that they were given, babikoresha ku bw'inyungu zabo bwite. they only use them for their own profits. Ni ukuvuga ngo niba azi kuvuga, In other words, if they know how to speak, niba umutumira muzabanza kujya mu biciro. when you invite them, you'll first of all talk about the amount to pay. Niba afite impano yo kuririmba, If they have the gift of singing, ntashobora kuririmba aye ataragera kuri. they cannot sing before. Hanyuma niba hanuraho, And now when they prophesy, birumvikana ko azinjiza menshi. you know that that person has to receive a lot. Hari abameze batyo. There are people who are like that. Ikindi bigisha ibinyoma kugira ngo bahaze kwifuza kwabo. Number 4, they teach lies to fulfill their own interests. Ahantu hamwe amaturo yaragabanutse mu rusengero. There is a place where the offertories Hanyuma reduced. baravuga ati niki twakora ngo twongere amaturo. You remember the thing that of increasing Bavuga ati dushaka offering. abahanuzi batatu. And they said, what shall we do? Let us Hanyuma get 3 bajye bahagarara prophets. ku biturisho umwanya wo gutura. And then they will come and stand at the point of offering. Umuntu wese aje gutura bamukore mu kiganza bamuhanurire n'icyo Imana igiye kumukorera. And then whenever someone brings in an offertory, they will shake your hand. Amaturo And ko then they prophesy. yiyongerera. I'm telling you, our offertory is increased. Ubuyobe bwigishwa ni bwinshi. There is a lot that is being taught which are lies. Sinshaka kubuvugaho. I'm not going to talk about that right now, Ariko ndabizi ko ariho abantu babuyoboka. but I know there are some people who follow such lies. Iyo ikirura kije bati intama hanyuma bagakiza amagara yabo. If something scary comes, they leave the Mwibuke sheep ko and umushumba then they mwiza take ashobora care of their gupfira own lives. intama ariko iwe ntiyapfira intama. Remember, we said the good shepherd dies for the sheep, but this one here cannot die for the sheep. Hanyuma ahandi Bibiliya avuga ngo bagize ibyibushe. Another place, the Bible says that they only take care of those that are fat. Ikindi abantu si abantu baciye bugufi. Si abantu baciye bugufi. Another thing is there are people who are not humble. Ikindi batera intama kugenda buhumyi. They also make the sheep not to go together. Ikindi nta cerekezo bagira mu bintu byose bakora. They don't have a vision in anything they do.
icyanyuma The last one, bazanwa no kwiba, kwica no kurimbura. they come to steal, kill, and destroy. Ndashaka kuvuga ibintu bigaragaza Yesu nk'umwungeri mwiza. Now I'm going to talk about the things that show Jesus as the good shepherd. Ntabwo nari buvuga umwungeri ibiranga umwungeri mwiza musike ntababwiye umwungeri mubi. I could not talk about the things that identify with the good shepherd without talking about those that identify kuri with the ubu shepherd. ahantu twigira ntabwo ari hano mu rusengero gusa. But why? Because it's not only here that we learn. Abo bantu bakoresha n'imbuga nkoranyambaga. There are those people that use social media. Kandi ibyo bakora turabikonsoma nubwo tutari abakristo babo. And even the things they do, we consume it even if we kandi are ibyo not their mvuze biri Christians. ku isi hose, ntabwo ari mu gihugu gusa, ni ku isi hose. That is everywhere worldwide. Icyo nashaka kuvuga ni iki? What do I want to tell you here? Tukwiye kumenya kujonjora. Get to know how to separate. Ese ibi bintu nigishijwe ni ukuri? The things that have been taught, are they truth? Mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa, In the times of Book of Acts, ngo iyo barangiza kwiga mu rusengero, when they could finish learning in the ngo church, basubira mu rugo bakareba niba bigishijwe ukuri, niba nta buyobe bwajemo. they could come back home and understand whether they have been told truth or lies. Sinzi niba ari hano nabivuze, nigeze kubaho urugero. I'm not sure whether I talked about this here, but I gave you an example. Nahuye n'umwana w'umukobwa ari kurira. I met a young lady who was crying, Aravuga ngo ansaba ko muguriza amafaranga. and he asked me for a loan of some money. Ndamubaza yiki? And then I asked for what? Arambwira ngo nahuye n'umuhanuzi ambwira ko banzinze kandi mfite inzingo eshanu. I met with a prophet, and the prophet told me that you have been put in Kandi some buri place ruzingo 5 times. ararunkuriraho ibihumbi 10. And on each and every level, it's up 10,000. Ubona babaye. And she was so distorted. Ndamubaza hari igihe kimwe wigeze utura mu rusengero angana gutyo? And then I asked the lady, have you ever given an offertory of that much? Arambwira ngo sindayatura. And says, I've never given that offertory. None ngiye kwizinguza. And now you're going to take away all those things that are piled on you? Ibyo ari byo byose ntukajye umira ibintu byose bunguri. Always get to know the truth. Ukwiye kubuganira n'abashumba bawe. Be able to talk to your pastors. Mu gihe ufite confusion ku byo wigishijwe. In times you are having confusion about what you've been Ibintu taught. biranga Yesu nk'umwungeri mwiza. Things that identify Jesus as the good Icyambere shepherd. we Number ubwe one, arihamya akavuga ngo ndi umwungeri mwiza. he himself, he says, I am the good Umurongo shepherd. twasomye wa 11 The verse that we read on 11, yavuze ngo ninge mwungeri mwiza. he says that I am the good shepherd. Ibyo yihamiriza ni ukuri. What Jesus testifies is the Yesu truth. ni umwungeri mwiza. He is the good shepherd. Ibyo ahamya ni ukuri. What he testifies is true. Muri Yesu nta cyaha kirimo. In Jesus there is no sin. Yageragejwe na byose ntiyakora icyaha. He was tempted by everything, but he never sinned. Yasoje neza inshingano ze. He ended well all his responsibilities. Twe turacari mu rugendo rwo kwezwa no gusa na Yesu. We are still on the journey of justification and looking like Yani Jesus. dukorera Imana yongera ikora kuri kamere yacu. We work for the God who still works on our canon nature. Hanyuma inshingano dufite nk'abashumba ni ukwereka abantu Kristo. The responsibility that we have as shepherds is to show Ni them to ukubabwira ko Jesus. bakwiye gusa na Yesu. To tell them that you have to look like Jesus. Bakwiye gusanga umushumba mukuru ari we Kristo. They have to find the high shepherd who is Jesus. Hanyuma natwe hirya yuko turi abashumba ariko natwe turi intama. Even ourselves, even if Natwe we're dusanga shepherds, umushumba mukuru ari we we Kristo. also need the shepherd who is Jesus Christ. Shaka 2. Number 2, Yesu arinda itorero. Jesus protects his church. Bibiliya iravuga ngo nziha ubugingo kandi bwinshi. The Bible says that I give them life and life in abundance. Yohana 10:28 haravuga ngo nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose kandi nta wazivuvunura mu kuboko kwanjye. And in John chapter 10:28, the Bible says that I give them life and life in abundance, and they are in my palm, and no one can take them out of it. Ejo narababwiye ngo abantu benshi bafite ubwoba. Yesterday I told you that a lot of people are Ariko afraid. nagira ngo mbamare impungenge. But I want to make you feel at peace. Itorero ryubatswe ku rutare. The church is N'amarembo built on the y'ikuzimu rock, ntazarishobora. and there is nothing that can never take it away from it. Hari ibintu byinshi biteye ubwoba. There are a lot of things that are scary. Illuminati, Illuminati, Farmaso,
na bya bindi byose all the other things. nubwo byavuka ari igihumbi Even if 1,000 of them come up impanda itaravuga before the trumpets itorero ry'Imana rikiri mu isi and the church is nta still here in the mpamvu world, y'ubwoba there is no reason of fear. azakomeza kurikuyakuya He will continue to azagishira care for ritagira it. ikizinga He will make it go up to heaven itorero with ry'Imana cleanness. rirarinzwe The church of God is protected. numva navuga haleluya Hallelujah, hallelujah. itorero The church, ararikuyakuya he cares for it azagishira ritagira ikizinga and he will take it up to the Father. ntabwo itorero ari ikintu cyoroshye The church is not something simple. imishinga yanyu mwayishoyemo amafaranga Those are the things that you have nyiri put money umushinga in. yawushoyemo amaraso But the owner of this, he ibyajya put blood bikurikiranira hafi and he will care for it. ntabwo ryubatse ku muntu uwo ari we wese It's not built on any other body. no kubyiyitirira waba urengereye It is not even worth it to call it, to name it after rifite yourself. nyiraryo rifite nyiraryo rifite He nyiraryo has the owner. He has the owner. atuyobora mu nzira yo gukiranuka ni cya gatatu atuyobora mu nzira yo gukiranuka He leads us in the path of righteousness. Zaburi 23 umurongo wa 3 aravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. In Psalms chapter 23 verse 3, he says, he leads me in the way of righteousness. iyo tumwegereye hari ukuntu asubiza intege mu bugingo. When we get closer to him, he encourages us, niyo he powers us. twakiraniwe arongera akatwakira akatwemera. Even when we have gone astray, he still welcomes us ibyo and ari byo accepts byose us. umwana wanjye nubwo yaba yiyanduje Even if my child goes far away from me akaza kumpobera nambaye umwenda mwiza and he comes to hug me when I'm putting on a good simfite clothes, uburenganzira bwo kumusubizayo. I don't have the ability to send him away. naca bugufi nkamuhobera I go down and I hug them, hanyuma nkazajya kumesesha. and then I go finally to make him Imana clean. ishimwe ko twakira We iyo have been twakira received. niwarongera akatubabarira. We have been received and we have been forgiven. itorero ariyobora mu gukiranuka. The church is led in the way of righteousness. birashoboka ko dufite intege nke. It is possible that we are weak. umuntu ntinya n'umwe gusa I fear only one person. ni umuntu ukora ibyaha by'ibigambirirano. The one who does sin ni intentionally. umuntu ubipanga akanabikora The one who plans and then sins. ariko intege nke zacu ashobora kuzihanganira But there is something that I also akadufasha admire. guhinduka no gusa He nawe. still takes care of us and makes icya us to kane change. yesu araturera. Number 4, he takes care of yesaya us. 40 n'umurongo wa 11 Isaiah chapter 40. haravuga ngo izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, He will lead his sheep izateraniriza abana b'intama mu maboko, and he will gather around the lamb, ibaterurire mu gituza, and then he will receive them in his chest. kandi izonsa azazigenza neza. And those that are still breastfeeding, he will take care of them. iyi keya murumva idahagije koko. Isn't that too much care for us? iyo mwasinzire muba mwagiye. When you are sleeping, where are you? iyo musinziriye muba muri. When you are sleeping, where are you? iyo dusinziriye irongera ikaturema. When we are sleeping, he recreates us. igasohora amaserire ashaje ikarema andi. It takes away the dead cells and then creates the young cells. hanyuma igategura umutekano wawe w'umunsi wose. And then he creates security for you and for the whole world. akagutegurira amahoro ukeneye. And then prepares for you peace. akagutegurira ibyiza ukeneye. And then prepares the good things that you need. byose byarangira akagukomanga ngo kanguka. And then when everything is done, he says, okay, now you can wake up. ikintu kimubabaza no kutabona ibyo yakoze ukirirwa wiganyira. Something that hurts him is for you not to see what he has been preparing for you. yesu atanga ibikenewe byose Jesus gives all that we need kugira ngo kwizera kwacu gukure, for us to grow in our hope, tugere ku kigero cy'igihagararo cya Kristo. to come at his own standard. biramubabaza iyo dushingiye ubuzima kuri bibiri cyangwa bitatu bitagenda neza, It is painful when our life depends so much on what is not utibutse going well. ibindi byinshi yakoze. And then we forget all the good things that he has done. ikindi Another thing,
yatanze ubugingo bwe kugira ngo bwacu bubeho. He gave his own life so that we can have ours. Bibiliya yatubwiye ngo umwungeri mwiza apfira intama ze. The Bible says that a good shepherd dies for his sheep. Imana yerekanye urukundo, Yesu yerekanye urukundo akunda itorero kuko yemeye kuva mu ijuru akanadupfira. Jesus showed the love that he loved his sheep by coming from heaven and accepting to die for Tugomba us. kwizera ko turabaraganwa na Kristo kubwo kwizera. We need to believe that we have been saved by Christ through our faith. Mu gusoza inyigisho yanjye y'uyu munsi, I'm winding up. ndashaka kubabwira inshingano z'intama. I want to tell you the responsibilities of the sheep. Twabonye Yesu nk'umwungeri mwiza, We have seen that Jesus is the good shepherd. hanyuma tugomba kwirinda abungeri abashumba babi, We also have to protect ourselves from the bad kandi shepherd. nitwuvuga abashumba babi uhita uhera kuri wowe. When we talk about bad shepherd, start with Tugomba yourself. kuba turi abagabo buzuza inshingano mu rugo, We have to be men who tugomba take kuba turi abagore responsibility of buzuza our families. inshingano zacu mu rugo, We have to be women that tugomba fulfill kuba uri responsibilities in our home. n'umusore cyangwa umukobwa ufite inshingano zo kuyobora ubuzima We bwawe. also have to be boys and girls who are taking care of our lives. Inshingano z'intama rero, The responsibilities of the sheep. ya mbere ni ukumva ijwi Number one is to listen to the voice. y'umwungeri mwiza. Listen to the voice of the good shepherd. Mutekereza gute What do you think about this? abana tubana mu rugo banjye The children that we stay with in our homes. kugira ngo bamenye icyo mbashakaho babanza kujya kubaza umuturanyi? To know what I need from them, they first have to go and check with the Ubwo neighbors. twaba tubanye neza? Do you think that is a good relationship? Intama ze zumva ijwi rye. His sheep listen to his voice. Iyo haje undi mwungeri ntizimukurikira ko zitamuzi. If there are others that not listen to his Mu voice, byahishuwe ijambo rigaruka rivuga inshuro nyinshi ngo ufite ugutwi yumva icyo umwuka abwira in amatorero. Revelation we see the word coming back again and again, that he who has the ears, let them hear. Inshingano ya mbere ni ukumva, Number one is to listen. iya kabiri ni ukumvira. Number two is to, Hari imigisha myinshi igendana no kumvira. there is a lot that comes with that. Bibiliya ivuga ngo iyi migisha yose izabazaho kandi izabageraho nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana The yanyu. Bible says that all these blessings will come upon you if you obey. Inshingano ya gatatu ni ukororoka, Number three is to ni multiply. ukuzana abandi kuri Kristo. Bring more to Jesus. Nubona umuntu umara umwaka, ibiri, itatu, itanu atazana undi muntu kuri Yesu, If you spend 1, 2, 3, 5 years without bringing azaba someone to adaha Jesus, agaciro ibyo umwungeri mukuru yakoze ku buzima bwe. then you are not dignifying what Jesus has done for you. Inshingano ya kane ni ugutanga umusaruro. Number four is to give profit. Ibi byo ntimuzavuge ko nabivuze. Don't say that I said this. Dufite abantu b'abakonsomateri We have people who are just consumers. akorerwa kuva ku wa mbere umwaka ugashirika bitanu. From the start of the year, they just consume. Mu rusengero ntagira inshingano n'imwe. They do not have any job they do in the church. Umukoropera urusengero, They just come, not protocol. tukamuhanagurira intebe, We clean the pews. tukamusengera, We pray for them. tukamwigisha, We teach them. hanyuma akaryoherwa agataha. And then they enjoy and they go back home. Ibi bintu nta wundi muntu abikorera nawe, And even those things, there is no one else they do for them. n'umukonsomateri. They just consume. Mbariza uwo mwicanye ngo uzageza ryari? Ask someone you're sitting next to, up to when? Reka mbabwize ukuri. Let me tell you the truth. Hari abakristo njya nibaza nk'uyu muntu apfuye nzavuga ngo iki? If that person dies, what am I going to say? Tugize ibyago akitaba Imana, If that person dies, nzavuga ngo iki? what will I say? Murabizi ko iyo bagiye turabifundikanya. You know, when they call us, we find something. Tugaterateranya kugira ngo tubone tuhikuye. We find something, we do something so that we can end Ariko hari that. n'abandi bafite imirimo ivuga. But there are other people who have works that speak. Imirimo yabo yivugira. Their works speak for them. Iyo Imana itwongeye umunsi wo guhumeka, If when God gives us another day Imana to ibigira breathe, ngo tuzakore imirimo myiza He izaduherekeza. wants us to do the works that will Ujye follow ubifata us. nk'amahirwe wongewe, Take it as an opportunity given to you. kandi ntabwo Imana yagusaba icyo itaguhaye. And God cannot ask something from you that He has not given to you. Itorero Church, tugomba gukora imirimo myiza. we have to do good works. Ikindi Another thing, ni ukudakurikira no kutumvira umwungeri mubi. not following and not obeying the bad shepherd. Dukwiye kumenya ko dufite umwungeri mwiza witwa Kristo, We need to know that we have a good shepherd called Jesus, ugahora ari buteze amatwi. and that is the one we need to listen to. Indi nshingano intama zifite
Another thing that the sheep need to do, ni ukugira umumaro mu gihe cy'imbeho cyangwa igihe cy'ijoro. we need to be useful during the bad time, the daytime and night time. Sinababwiye ko abungeri bambara amakoti akoze mu bwoya bw'intama? Didn't I tell you that the shepherds put on coats that are made from kugira ngo bibamara imbeho, for them to be warm? ubwo ndashaka kuvuga noneho ku bashumba. And someone now can start thinking about the shepherd. Imbeho cyangwa ijoro ry'umukozi w'Imana ni ryari? When is the cold time or night of a pastor? Ni igihe yagwaye ari mu bitaro. Is the time when they are sick? Ni igihe bamusohoye mu nzu. Is the time when they have been chased out of the house? Ni igihe agwaje. Is the time when they are having their loved ones sick? Muri 86 nibwo nakijijwe. I was saved in 1986. Ngewe nari nzi ko pasteri yavuye mu ijuru. I thought that the pastor came ari from butaheyo ni mugoroba, and then he was going back. none abaririmbyi uwo ico gihe nabonaga ari nk'abamarayika bazanye. And then the singers during that time, I used to think that they were angels. Sinumvaga ari abantu baba mwisi. I used to think that they are not people of this earth. Ikintu cantangaje cyambere ninjiye muri korali. When one thing that really surprised me when I joined the choir, I found that there were people like me. Aba bantu bita ku mukumbi nabo hari gihe bagira ijoro rigoye. Those people who take care of the sheep, there is a time when they also have a bad night. Inshingano z'umukumbi kwita ku mushumba. It is the duty of the sheep to take care of the shepherd. Hanyuma ikindi intama zikwiye kureba ko zikonsoma ubugingo bwinshi kuko Yesu atanga ubugingo bwinshi. The sheep need to consume as much life because Jesus provides life in abundance. No gukura k'umukristo. That is in line with the growth and development of a Christian. Kera haragakuru nshaka gusorizaho. Let me end with this story. Kera ndi umusore nari nshonje. When I was a young boy, I was very hungry. Hanyuma njya mu cyumba cy'amasengesho. And then I went to a prayer room. Mama w'umukire atanga icyifuzo. And then one of the rich ladies he wanted to pray us to pray about her kids who did not want to eat. And then told us about the 3 types of milk I've given them that they are not eating. I judged them in my heart. I said, always know when to give your prayer requests. And then when we gave birth to kids, we gave birth to kids who want to eat. And then I also remembered the other prayer requests of the other lady. They will also have people here who have appetite. Jesus came say that those who want life, they will have life in abundance. We want to consume that life in abundance. Let us pray. Mana mwizina rya Yesu, turagushimiye uyu mugoroba. Wavuze ngo ndi uzi ubukene dufite mu buryo bw'umubiri. Turasenze kugira ngo tumare ubukene bwacu. Abafilipi 4:19 haravuga ngo Imana izabamara ubukene bwanyu nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo bungana. Turasenze kugira ngo uyu mugoroba aba papa n'aba mama, abasore n'abakobwa ubamara ubukene bwabo, utumara ubukene bwacu mu itorero. Uzi ibyo dukenye, twifuza ubugingo bwinshi, twifuza kubaho an abundance mu izina rya Yesu. Uduha ubugingo mu mwuzuro, uduha ubugingo kandi bwinshi. Itorero uriho ubugingo kandi bwinshi, uduha ubugingo busendereye mwacu. Uyu mugoroba uzubukene dufite mu mwuka, abaguye umwumwa bamara inyota. Ineza y'Imana ibe ku buzima bwacu. Twifuza ubugingo mwami, twifuza ubugingo bwinshi. Birashoboka ko ari intama zishwe n'inzara n'imbeho kuko zavuye mu rugo rw'intama. Uyu mugoroba twiyemeje kugaruka muri wewe Kristo, uri irembo, ukaba n'uguri, ukaba n'umurinzi. Birashoboka ko ari intama zishobora kumena urugo zikajya inyuma, hari zakomeretse zariwe n'inzoka, ariko ubwo zigihumeka urashafite ikindi wakora. Uyu mugoroba sura buri mutima, ineza y'Imana ibane natwe,
inshingano tutujuje utubabarire mwami. Birashoboka ko natwe turabashumba mu ngo, ubuzima bwacu burashoboka ko tutabashije kuba abungeri beza bukuburinda. Utubabarire uyu mugoroba, udushoboze kubuyoborera neza muri Kristo Yesu, twisunze umwungeri mukuru ari we Kristo. Neza yawe ibane natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen.